Selamat bertemu di DP pada Jumat. Sekarang ini saya berada di Pakundukan di acara Rambu Solo almarhum Yusuf Baso. Pakalame katabe patamate ba manikina kamarintinan lame siman patamate palisurara na inde kamaindunan. Lame katabe na alaku anggan na to si taranak ada to si saladan sangka lan teleponan tondok. Lame siman na alaku to si taranak kaluk masih ropindan to si saladan sangka mabase bulan. Maka lima na lame katabe na alaku to di posarong kalua to di pota adung kaisanan maka lima ana te to di pola pala panati ku tondok to di potiting si kala na belembangan. Maka lima na lame katabe na alaku te may to di pomarre na Allah. Mesiman lako to di polindo na bulan. Paka-pakan na tabe lako maadikah mesiman lako ampun na lembang. Maka lima na te may pakpuangan paringet keden nilante kamadan denan. Siman lako polo barra na leto kaindi na inde daw nenek masukan. Mintu taruk bulan na mimikan daw renatan dati kunna. Di kualo bang apa aku sangat warin din kilang apa sang panikuan kulang apa te tongkonan kada kudaw pate panito bisara. Kulang apa rundunan bulan diadak mangkana tanan talang nenek emangan nasangka tuna turiak na. Sangka mangkana randuk bulala todoloh lentenan panikuan. Tutantang di rundunan bulan nenek di patete malang susi tema allo to tema inde kulla to marasan. Belan lalangan mo te tongkonan kadala damo te panito di sara lalangan lampate te malang aluk na nenek mangan nasangka tu nak turiak na todoloh pak tuladanan. Iya tontong metun dan mali laku bak bana lembang iya nenek meru yang kaboro laku pentutuhan na koli-koli rara. Anggen na to tibuak tengkolang may te tangana tondok. Todolok lopi bulan lamay te pali surara na inde kamadan denan. Anggen na te may to rampo na ulang raramakamban na perenden bulawan di bukutang si piaderan. Si ayo kalamba si warung barana lendo tamate ba manikin na kamarintinan. Si panglola lamba tutun koli-koli rara tamate kamadan denan. Belan na tongkon niya batu rupanna. Tiumba niya pantarisan makaraeng na anggen na te may tumaluangan bateng na tumasindong karangan pa inaan na. Tiumba do may padang na di karobin. Dolo kalopi bulan do may padang di kande api. Tunatundan mali iya inde pandari bolong naru yang kaboro iya inde kamadan denan. Si ayo kalamba lendo tamate ba manikina kamarintinan si panglola lamba tutun koli-koli rara tamate kamadan denan. Metun dan malik duka rekke padang di bare batu. Kikua malun-malun nialan tondok pini-pini hialan banua. Apa yang dia duka pandari bolong metun dan malik. Lako batang di kaleta. Si ayo kalamba si barung barana tiumba iya pantarana kena padang di patan panglulun na padang di ulus adu. Tunatundan mali iya inde pandari bolong naru yang kaboro iya inde kamadan denan. Si ayo kalamba misi baru marana tiumba
tiumba do may padang di kole pa kadolo kadolo bulan du kada may padang di seseng. Tiumba da may padang di tamuan dolo kalau bulan jong may padang di rat Tasik. Si ayo kalamba si baru barana tiumba lamai padang di malimpung paka dolo kalau bulan. Do may padang di nonok tiumba lo may padang di limbong. Tu saya na ulang raramakamban na perenden bulawan ni bukutang si piaderan paka umpolambanan temay dadi yang bati umporongan basse situ kak rapu. Umporongan temay tangga masindung karangan pa inan. Dikuaton talaw sang ratu iton take dek sang tiang karang. Naturu allo masakke natadonton kula to madarinding. Mengkara paki iya tamate ba maniki na kamarintinan tutun koli-koli rara ki iya tamate pali surara na kamadandenan. Dikarap pun tongkon niya loleko na hindi daw nenek masokan. Tutun ni sungi kula makairin na hindi daw ambe to di paturu-turu to mama daw palang kamaniki na. Di paro retolehaga daw sondong bulawan na. Limbong kalua mikirok pemalaran nampak napan dari bolong Tasik kumbone-bone miki diong rantian tuyung na kamadandenan. Tuna naitiken mo malaran nampak kumarara kerantian tuyung. Tiumba to na rombe-rombe lulung mario rio lako makalimat na to na sarombon padi na rosoy na. Temay sulena ambe sola solong to matua. Mintu polo warra na leto kay hindi na. Pakamintu tanda tikunna turampong pamagasa ragka na turno kupas saririan na law belong mau luki law sarande pangangki di kuasorongan na sebu adak na limbang taduan sapa basse to dolo pelang baran baulu tanda mario sang lulunan pelok tanda si kamali di sorong pindan lako timban tingayo main dami di bainan kandian galang lako tondon to batang ni diong taruno si sambung sola ragka si taduan tabe tatari may masola nasang tarante palai ada mairi.
Iyo yang na rombongan mak tembon dau yang nau tu rombongan minta mana tu tomak papangan kasut tomak papangan minta mempelayan nah saya termelu tu waktu khusus ibu baru karena ngalih-ngalih lah. Tapi nak kompet kupak wadah suara nasang yang nak betul nak dapat siap kurang lagi. Siap utama.
tona turu allo masake tona ta nonton pula toma darinding. Tiumba ane raraana padang di Milan belok lopi bulan gayang dia ru'na pantarana kena tengko batu lamai padang di Milan. Ia pada melau alukna ia pada loson pemalina kinang atau di pangalon nia kada nenek kinang atau di pak padumpun nia bisara nadoluan nia pale susi renden nasaladan nia tanduk duo langan rampong po bayu sielekna tutun numpo dodo sangkala makna si ayo kalamba lendu tamateba bamanikinna kamarintinan si panglola lamba tutun koli rara tamate kamaindunan tongkon mih baturupanna tiumba mi pantarisan makaraengna anggenna timai gayang tarapang tiumba damai padang di mandetek ia mau padang na tarik kandian galang nenek mangan nasangka tuna turia kena todolo lentenan panikuan nah lolos sangka aring si panglola lamba lendu tamateba bamanikina kamarintinan si barung barana tutun koli rara tamate kamarintinan tiumba ni tema itu pak apa elean tema itu taranak tongkonan domai padang di Tanlumanu anggenna tema itu manarang paminakan to pande pakulinan nenek dinai mekutana sangka tutun dinai meosi kitan damasiang manoka melau disa melau ia si sola lembangna turun nia si solah tondokna si panglola lamba gayangna padang desa Tandung anggenna totang malusa rantena totang roktok pah daun kayunna natun dan mali ia inde pandari bolong naru yang kaboro ia inde kamadan denan saya tongkon nyeloleko nainde dao ambe masukan tutun ni sungai kulla makairinna de dao nenek si panglola lamba tiumba duka ia to si taranak inde pelembangan oleh bare batu rampom po bayu sielekna tutun po dodo sangkala makna pakaning karapa lamai tetangana tondok dolok lopi bulan lamai teli sulembang na inde pangaleon si ayo kalamba lenduk tamateba bamanikina kamarintinan si panglola lamba tutun koli rara tamate kamadan denan tunatun dan mali ia inde pandari bolong naru yang kaboro ia inde kamadan denan saya tongkon tomaindun tutun nia maapote di bolong tongkon mih batu rupanna tiumba mia pantarisan makaraengna anggenna temai sarapang tiumba damai padang di butu tangah si panglola lamba si barung barana tiumba jomai padang di Nabire dolok lopi bulan jomai padang di Papua mingkara apa tamateba mamanikina kamarintinan tutun koli rarak tamate kamadan denan si ayo kalamba si barung barana tiumba pantarana kena padang di saratiang anna saya tongkon toma indun tutun niah maapote di bolong antarampo mingkarapah tamate tondok anta tutun unting kain depang leon tunana
mai bendan rambua pinna kalambunan kula tunan nangia sangka na kamadan dedan na paulang rarak duka inde dao nenek masokan na perenden gula wani inde dao ambe tu di paturu-turu to mamma dao palangka manikina di parok reto leaga dao sondong gula wana umpo bayu-bayu sielekna umpo dodo sangkala makna adana di papenting ngalom mangura. Iya tonto di rundunan bulu lante ma allo to temo ende kedipate temalang lante kulla to marasan anta lenduk rukko balara napak napan dari bolong anta bintin diong rantian tuyum nakama dan denan tuna naiti kembong balara nampak kumararak rantian tuyu tiumba mi sullena gayang sola solon sarapang tu rampo buang sanga buku kada lambainan sama pati karena bisara memase kumua balok ia kada bisa pandanan tengko si turu iolek si parak darak dakik masola nasam unisung mak lea-lea diong rantian tuyu anta terima itemai sorongan sepu taran de pala itemai sanga lulunan pelok di sorong pindan lako timbanting ayo main kami di bainan kandan galang lako tondon to matangi nyaga mai diong karuno si sambung sola rakka si tadoan apa tamong pe marangay amani tangana ampa tamong pe diring amani randan na rantian tuyo maka di makna temay kanokuranta tamong pe marangay mani bombong bulan tangana ampa susi baya kenalambi kia mambaram mata buda tang nadilambi na paka manimpa tambi karatuin.
tiumba atau kabar realuan dolo kolopi bulan to kalindo bulanan inang senga iya kinang senga inang lain nia kinang lain anggenna tong mamai tong konan layu lamai padang di kaero ton ni sungi isungan pak kalanduan iya mau digente to mamma alang kulam bumanikina to metindo lan kulambu raraana taruk toriya kena puang lamai padang di kaero lolo sumanikan dau rena nenek mangan nasangka todolo lentenan panikuan inang senga iya kinangan gayang inang lain nia kinang sarapan iya kene lawi bambana ketutun nih koli-koli rara manokah nelau misah nadolon pia tanduk tuo langan nasaladan pia pali susi renden taruk turi yakna tuang palodang susia tema Allah to temo inde kula to marasan rampo nadoluan pali susi renden naturu iya tanduk tuo langan annan tanda tandana karua pali sunnah annalao sang ratuian nakede sang tiang karan manoka melau nisa turun maaban tala-tala umpo bayu-bayu si elekna umpo dodo sang kalamakna rampo umpo noi indek kamarintinan tutun nisungi indek kamadan denan umpolambanan nia dadi ambati umporongan nia basse situka rapu siayo kalamba lenduk tamatebak pemanikinah kamarintinan tutun koli-koli rarak tamate kamadan denan natun dan mali iya inde dari bolong naru yang kaborok iya inde kamadan denan si panglola lamba tiumbak pantarana kena padang di lakbok padang tarik kandian galang palinggi tuna aturi ya kena nanai bendan pasak bongi tu Allah ngena tamuan di pamalilin ton nindok besang lebani ton nambe karakayu mangka daobot to nasarira digente ton tulak buntun nabone ton langda manitena to sendana bonga si panglola lamba lenduk tamatebak bamanikina rante kalua si panglola lamba tutun koli-koli rarak tamate kamadan denan tongkon nih batu rupanna tiumbak pantarisan makaraengna anggenna te tiumbak gayang lo mai padang di buah kayu dolok lopi bulan lo mai padang di bongka karading si ayo kalamba si barung barana lenduk tamatebak pamanikina kamarintinan tongkon nih batu rupanna tiumbak amia pantarisan makaraengna tiumbak lamai padang di milan
dolok lopi bulan lamai padang di makale digente nia tondok di borong-borongan ni di tandung-tandungan ni basse kakangna lindo miduka sanda lindo natasik kia batu rupana tiumbak pantarana kena padang di rantai pau dolok lopi bulan damai padang di borong sigan naran di tituk kapak pantarana kena patasik sia yo kalamba si barung barana tiumbak pantarana kena padang di mangkasa panglolona padang di bambuana buah mingkara paduka anggena tema itu si panunduk totang paisan tiumbak damai padang di tikala dolok lopi bulan damai padang matarik kandan galang pung padondan mingkara patang tebak bamanikina kamarintinan tutun koli-koli rarak tamate kamaintunan tuna tundar malik duka inde dau ambek masukan naru yang kaborok duka inde nenek di paturu-turu tamama dau palangka manikina di parok retoleangga dau sondong bulawanna ia murampul tatongkon nial lelekok na tuntun tay sungi kula makairin na lantema allo to demo anta limbong kalua tama tebak bamanikina kamarintinan anta tutun koli-koli rara tamate kamadan denan iumba ni pole iya sulena ambe sola solon tomatua temai polo barakna lek to kainjikna turangkong pamagasa kasarang tak na turu kopas saririenna rampo si saladan temai bolu si tamurakna kalau si pon waisinna sambako dikirik kalam tuna di sorong pindan lako timban tingayo maindangni dari bainan kandan kalam lako tondon to batang yang gamairi diong taruno si sambung sola rangka si tadua napan dari bolong belanah ladi rundunan bulo adakna kalambunan kula sangkana kamaindunan lante nalili kalambunan kula domai balak kayan ia motona ditundang malik lako keluarga tabe tapasade itu apalah tapake domai balak kayan pasadian ki didi pasadian ki lipa Iya, sadar kamera. Iyo. Ini mau apa sih? Lamun na masih isip ini magtagrat kilo bola. Ay, masih di. Aman. Iyo, ya sosik biasa.
Ako na nilitaso lang itong grupo ano kapag VIP ay ketemu semua. Kayaknya yang keluar. Ambil lah. Lebih coba. Ambil lah.
Kan geser. Jangan kan, boleh tadi kayak apa? Si apa itu kan tahu ya? Budak Padang tuh. Tukar uang berapa? Aku mohon maaf, mau ku taruh di situ tuh. Sebelah sana kok. Maaf ini tamu. Tamu yang disuruh pilih. Apa-apa. Aku taruh di sini dulu ya. Bisa kok ya, terserah ya Bu. Nah, Boleh gimana dong? karena kalau aku pegang. Iya. Mana air? Oh, mati nih. Boleh. Ini dia. Goyang dong. Makan nah. tidak
Karena kalau jari mati dia Pak Camak nih. Mana isi Pak Camak lah napender itu kenanu pa. Napa jen itu jolok? Ipe tapi palilip palikat itu motor kusang mendadak malam tangan kali saya manipe iya kamu terang ya
Tundong pangallo mawapang eterando tilangi. Motor tu motor mobil sistem kalau belok kana. Iya. Oh,
Inilah DLP Toraja Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.